Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ki mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Team APHLC Abitung Advantage Assam 2.0 Mukesh Ambani Phan Karbi Anglong Alongli Kipi Ponchipu Aputhak APHLC Asongpen Chedon Dunde Pusi Pherangki Amai Kangni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Kapang Dakpon Karbi Anglong District Lapen Dima Hasau District Lahini A District Along Advantage Assam 2.0 Biogas CBG Kibi Ponchia Phan Longli Pekponang Chipu Kapang Dakpon pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Lapen Team Karbi Anglong Atum Tong Sekot pen All political party Lapen all organization upon emergency meeting hang ponsi chingwai chingsai pon pen Labang so amai pedoponlo Sita APHLC Asong pen ke Mukesh Ambani Phan Longli Kipi Ponde Chipu Aputhake Mantunita Chedondun Thek Thepusi APHLC Asong Hoi pen Lam The Chipaklangdun Tangte APHLC Asong pen Advantage Assam 2.0 Biogas CBG Aputhak Alam Phirangki Amaya Longpen Kaning Jepon Alam The Angton pen Arjupon Ik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel Ta Kachipawir ji anatusi non BJP itum claim ponbo hala kela hello list ki piamen pen ke jormen pen kaprek la posonsi ke claim thap pen apot non jasemet Karbi itum ke do ke thak inglong asotum ke do ke thak sungkrong so se non mandel non het jong lake so luk so dak dak birtalo la Ambani Phan Longle ki PG polam the Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang lining jail dak Karbi Anglong araratum ke tuliram rong hang ingtang nai lo pusi mathalo seta bange tuliram handar juje MP Horen Singh Bevandar juje la behala Omor Singh Tisonon present la so MP Vandar juje jok apana arjuje pin men se datar biang long ke lake niri deng si dulu por komoson se bange direct nang itum theglong lo media thengno news lo na itum long je Ambani Phan labang so jitu niki non la so project Advantage Assam 2.0 la so a project non ki BG pop abangke jasemet Karbi Anglong long si long leke o pen di Mahasau long si ke ong posi Chief Minister hala so ning jede Chief Minister Himanta Biswa Sarma ladak kopi odhikar lo alang ni gitu long le putha alang ni Chief Minister lo polling ne dak na claim tabare ji alang ni kona odhikar lo kelo lake Himanta Biswa Sarma la unset alang ni kining je long lo ke lake dak tim Karbi Anglong atum halang lap lo ki lu thek tik ke thek tik aposi ne ke claim a ling ni ning ke hang a ling ni ning je da bani vialing da chok pu pen kamata pen lang plot pen se alang likening je lapen nono da tim Karbi Anglong tum da ko ninia prang da arboretum long meeting pangrung lo Himanta Biswa Sarma kaning je son thotsi tuliram rong handa kache dondun pen tim Karbi Anglong tum kache dondun hala list ki pi ke jor kali lake pu so da list ke lage jong se ki pilo polote lage ke jora tein pata da ki pia tein parmi se lo mitum asar je ai kathar APHLC a president of in nek choilo he pata lebelek list lebelek pu haki jude kupilo Elvin Terona ki haita chedonu nang kok lo ke di CM advisor Chedonu nang koglu je list le pita patalu la kathara sangho kining je ke aho alam lo ko
laso pernah kang nek lo herada tu kacini ne pena pose ta bang hala council secretary tum inu te nek hai bang abi athela tum chini pose nek ne de mote pu hai he kopi polo polo te CM aphan jong si pulo pote nang transfer na pu bang na che phere duk mas lasi nitu marjulong lo labang so a project ke dak langkaijan lumbajong lo sikibiji tu alam ini tum asap udir ta lo asini tum lumbajong a constituency ben ke APSLC ben ke chedon de ta pen central committee ben chedon de lagi kali mari chedon de lagi la pen la so thak thak sinon signing school lang bukulong ibiji pu di are nang ladak bang kijui ke lang la anna dim ke me ha Nagaland dan Manipur kan pir khe dang muni timbang nang ju sidang nang ke lang ke ba lada inglong aso tum si bang kadu be kedu karbi tum si kedu ande la hai non la signing school jong si bilo polote hai UP Bihar ha Madhya Pradesh Mumbai Haryana pe sedang lahi dak staf bang ko am kelong dun po bukajan CCI nang bikok lo cement factory hala ke cengang ko ke hala suta ke pamang hulo de ladak CCI long se bilo polote inglong aso tum pena andar lokel tum sakuri long ko bakon si kelong no lut dam long le he getting kupe he no la so pollution में ना जो को अनुमुनी तुम जो सीमेना दुपेन को अनुमुनी लो कैंसर के लो no la ambani के क्लेम के लके लायों से की फुगलो ते हदी लके मुनी चिप पिगी तासो गैस बन गई बायोगैस बन गई लसी नीलितुम पुबोम लो APHLC बन के लासोन लोंगले pinang ne jor thap nang ne list ta piya kam da ve komen tu loi tum industry hai ke nang so mo ili tum hemprek long lok api hemprek long det api ba ke ni tum thang keng charja punji hala so ki tum ke nang de non solar project 18000 bighas mamuli kamalila ciri sihinya kamali 18000 bighas asinon ki PG nona tu cingkran dagama lasi lason thak si dola non ambani phan ke ante langkai jana na kala tu lumajong si bi polo te langkai jana bi lo polo hada ke marat long ria adim boding anda hala ambani phan ke PU kar bi tu mangke evection ke pata piun e hala kar non ambani phan ke ante langkai jana na kala tu lumajong si bi polo te langkai jana bi lo polo hada ke marat long ria adim boding anda hala ambani phan ke PU kar bi tu mangke evection ke pata piun e hala karbi tu man ke eviction un marat long ria aben pen pu sia mampu guria bagan ke lagi eviction un e patasi ke chipi kupi la loge lasi nilitum lumbajong sisi committee hoi ahin pen itum chedon dhek la pen laso a project ke pabita long le karbi ang long ke APSLC pen chedon la chedon ne lagi la helo lasi apen ajhar tumpul he BJP tu la APSLC tu development masih RE itu masih kari ini po development ke RE nomor 1 a development kar ini di BJP lema tung thanang than pu pini nomor 1 a development kar ke sakuri pino tung long sobat sakuri yong se pilo polote ahem chikim thek po gari che namuno jakong no po nonolon ke sakuri ke claim nom hage bank में loan ke pita joy pigyo salary ben langko bang ni thomang mo majiki pi hemalun na long ko bang poka building scheme bu lo pachali theko somada hala hello for development ke nai number hini a development khiti ke kle
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दो तान पीलो के क्लेम थे दी काउंसिल पेन पीने अच्छी नीची ने हप टेक हरे हरो साइटिकी रे तमिले क्लेम थे लो मा क्लेम थे लास्टी डेवलपमेंट nangni kali ni tuta development ke nangji seta long le ke chojor pen lok compensation long to pen lok na development ke nangni labang aho halam udah kasi ini long dolan ku lumajong CC vice president do teron sang hoke hai na pendikali ta alang li president lo alang stami fitini kaning je panile por di Nalahin pen heti ni kini ni lahilo development pusita litum kat duko be male tijo keji le po develop kali asi ilitum aprang pen chini lo सरकार के होना तुम देख के चरिया तुम रिसेट नहीं चीनी पास्टिक को नहीं पुगला हेलो लसी लितुम आगुलोंग लो सरकार तुम अखिरी के लितुम खान के थंग तकली सीधा अलग लितुम कांगवाई दुन तपेन के मिशन जी मक हेनी मा पुगला के अदक थंग अलोंग योंजुंग सीधी दुन टेक नहीं लसी टॉक्स पिने सोंबा निला हाय इंगित के लोंग के MOU टॉक्स होता सोन सिपुलो dan ke MOS tok ini ke thom la penja kasa tok thon si long lo pada kar juju ke nang tum state ke hang by chance circumstances jong si sarkar ahin pen budget kate weta sangkok pulote nang tum kichi sulai na jakong ko andu revenue ko andu pusi kar juju pusi lasi labang so bangke nang tum long industry ave factory ave lasi nang tum by chance jong si sarkar ahin pen budget ini akaron penjong si cinton kok kulit dan tinggi selain menang di nasoya kong si harus kita naik abang source pandu si tahu ini lasi non itu mah siapa menghantar lah bang si kalau cok lah bang yang di mata teng bang lasi lahai industri development kadu kau kita tingkok lo lasi lahai bang untuk putih carcak pun long dia enam wajah si mata bon sudah dah bang ke lah pukali itu mungkin riset naik pun bang ke ala bang so industry la pen ke company wan sida litum si protect unjima aja kong duma la bang si first ke mata bang sarkar tum je long le capture je phanta hailo sarkar tum je public je phanta hailo la si la hai nang short la pen ka ji tem reset atum si financial message hada ke sensor long ke son si pichong ke la si litum jong si factory ba company wan je lo kante ladak kita kiri dah Cina son dah tupik ni, lapen ayakong dah tu ni. Ayakong wajib bangke company cot kita under recognize ke central kali ke state government loh mendekat. Kali dia dah pin ini jadi registration pula jadi puna recognize puna. Lalu puluh tu ente arul doko arul lah teng si sabut si piunji lalu puluh tu melong anu sabut si piun. Mobil ni tu mah sisia presiden parno pun lo sisia. Lagi ni ke thajun ke melo. Kalau sudah forget target itu tipi ulang, sudah non kelantar itu sudah, nanti lahir company factory mana kita itu kilo ulang, lagi target forget dah long nanti, tipi ulang jadi apa? Masih lahir mata pensi itu mungkin, kilos ke tipi, lapen ke, ini dah sini pemel lagi, pata pen list bukan siapa, lagi sar, jadi sar faham ni, coy betul ni dah sini pemel. Kalau dah kasamis minta met tu sikit toko di, met mana apor, mingkan kuan handal kan, mingkan thong kepe, pota ke, lapen ke, jok si pota be putih mana pan pi putih list ke cok, buku list ke hala, port ada nanti mesti stok pula, stok, hala ta mingkan thong kepe haru te toklong, 99 years kuan te toklong, lalu putih ke jor lo ta, authority ke siwet lo. Bukan mana pota do pusita me la apota amen pen khala khaina tu bom pon be sita along lagi bang thang ta chip chupi dam peta thai lo ju la ya kong long le tik ke le tum bang ke la industry puno company puno nang nelang tu sini tu mahin ben jama than epes se hin ben ate non ki wangi chingrak dak dulo kithir tang tai le tum mo pen ta pulo
सिशाई दा सिलो लता सिका थांगा लियावे दा रात चिनी ने सरकार पेन कुकिया बिनी फिलो ने ये जिसी के दो होत यंत्रों की पिनान पिक्रुंग लो बसी मांजा CEM Public Interaction Program Hamren Constituency Tilihor Pathu Aklamalong Kapaman po. Ni Jangkarbi Anglong ke Parlo Hamren Constituency Arlo Tilihor Pathu Aklamalong CEM Public Interaction Program Ajay me Kiring po. Tere atiklo ni Pai Kep Ningkan Surihinira Inkoira Porni Hamren Constituency Arlo Tilihor Pathu Aklamalong Manpeng Kedo Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Deputy Speaker Avijit Kro Phapangjang Aluhi Abarim MP Horen Singh Bey EM Mongol Singh Timung EM Lun Singh Teron, MAC Het Singh Rongphar, CEM Advisor Elvin Teron, Karbi Richo, Long Singh Ronghang, Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Along, Secretary Kidoan, East Karbi Anglong BJP Amaipu, Roland Kiling, West Karbi Anglong BJP Amaipu, Radip Ronghang, Sargari Gambura, Lapen, Rong Asar Kidoan, Chitongdut. Mai along bang suri kepso se armu chetong dun pen mai RDP dun rinti. CEM rong hang pen mai along lam the ke jai pon prabjin pen lang hempi along JNV school ing pupon po lapen khironia long pusitame agriculture university pusitame ing pupon chia phan tender pipon po pusi rat athengno lam chak pipon. Lapen mai along Karbi Anglong West Karbi Anglong along kedo rong asar atuma phan arona tengpen kapajir pon long chia phan prabjin pen EC arona lo pajir pon popusi ningje pon Khiruni penang ke lo berta kam sing dera report Karbi Anglong News Channel তার বাহিরেও আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যেতিয়া আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ যে প্ৰত্যেক এমচি সমষ্টিত ২৬টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কাম যাতে পূৰণ হয় সেইটো কাৰ্যসূচী আমি আজি এই কাৰ্যসূচী পতা হৈছে লগতে এই সমষ্টিত মানুহবিলাকৰ মনত কথা যিটো মনত তেওঁলোকে মনত কথা কোনোবাই যদি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছে কোনোবাই যদি আকৌ আমাক বুজিবলগীয়া আছে এই গোটেইখিনি আমি ইয়াত প্ৰগ্ৰামৰ CM ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি সমষ্টিটো প্ৰদান কৰিব সমষ্টিটো কাৰ্বি 96% আছে গতিকে মই ভাষা পৰা কোৱা নাই ইয়াতে কাৰ্বি সেইবিলাক 4% আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্বি ভাষা যায় গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ আমি ২৬টা সমষ্টিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী ইয়াত আছে আমি একেলগে থাকি কাৰ্বি আংলঙৰ নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক IBC সমষ্টিত আমি সেই ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামটো এলেকাত আমাৰ যি টেট পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক টেট পাছ কৰিছে আমি ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিবৰ কাৰণে তাতে প্ৰচেছ কৰি আছোঁ কেতিয়া মানে হোৱাৰ চান্স আছে এইটো মাহত নহ'লে এপ্ৰিল মাহত হৈ যাব Sao dolong dolong nang tiar bomlong aja di ulo so dolong hedi kalang nili abatai lo hukum gipi non ke nili kontraktor basi kes gipi po nasi etangte bulong de nitum dan Karbi Anglong Autonomous Constituency kes gipi po nasi pasung pasaing dengan non gedeng Oke sir, mana itu jadi tahun area pen hem BMYU bang ya, apply dulu amat land holding nih punya lo. Mà lên holding các bạn kia, này tôi đồng cài tay em lo, mẹ đi để tôi nghe cái mà kupon yang lima nang pulo, laso sayang deng bang ini di prabjin penon yaro panang di nak velo ko, jadi nada. Land holding ini tuh makin duk tuh kali ini lipupo nang lima nang nalo ini lipinia, mamu pen arju sande nih mau masih hukum gitu, masih non official semua lah so bang ini tuan. Ini pensar, ini pitex lo pen konsul. Lagi ada ke exam tet lo, dah tahun dia lah. Lagi ulang asal tu mana exam tet lo. Pajokan lo pitex Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me